Kadang aprang sini litum public TV Karbi Anglong channel lebih tung hin pen Karbi Anglong atau anu ke doa Karbi Adat pen cenglo kapre kakai doa na pan sistemi nilitum hin pen ningkan mana pan miat mesen pen kacakak pon lapen non ke bang tuan ningkan okpran miat mesen pen ke dolong jia pan cuki cukan kerot keran mesen miat jia pan hempumukrang pirasinja lapen anam parolong huang hangsi nilitum public TV Karbi Anglong news channel abi tung hin pe kado kabia phanda kado na panjirik lo kado laben thu non ke bangji thang ni phai phoni hong haria thon ke krai anatum rong ker ka report miat besen pen kapachul ponje phan tham phumukra pirasinja laben anam pharolong huang hansi niltum public TV Karbi Anglong channel abi tung hin pen kurwang thu na panjirik lo kado China ลงผู้ทอดเพเรมีไวรัสกลางปอนDGP GP สิงห์พันเอเปเจลซีเจมส์ตุมเป็นอาดุยาหอยเกลัยก็มาพันปินปูราลูกิปัจจอดูนาพุทักเพรังเกมไม่กังนิปอนเดนารองอิงลงกิริดิงสุเตรังรองอัลกอยพอรองเกลการพิปอนจีอพันดวันกสิลัมปอนไชน่าลงผู้ทอดเพเรมีไวรัสกลางปอนลาซอนซีเกดัมตังสุริหินีดากริเซอร์เกบันิงกานาซอนทักซีโควิด-19 ไวรัสปินิงสุริหินีดาอิงกอยดาพอนิงกันอันนิงกันพออภิษผู้ทอดอีซีเพเรมีไวรัสไชน่าอลองผู้ทอดกลางปอนทูไวรัสเมน hmpv ไวรัสนอนเฮดจงโซเชียลมีเดียเจตายลงบางโซไวรัสผู้ทักโซเชียลมีเดียอลองกลางปอนกิดำตังสุริหินีรักริเซอร์เก็บอันนิกันโควิด-19 ไวรัสอสอนสิแลกอามุนิตอภัยกิทินังละเป็นนอนามัดฮอสพิทอลลงอันตากิโซภัยเก็บัดปาร์ปีกจอกจิจังจิเป็นขังจังโลโซเชียลมีเดียจิตายลงเป็นเบียร์ตากิลงโดนาเต็งกิโควิด-19 อาฮอสพิทอลลงไชน่าอลง hmpv อไวรัสอากิโซกิลงอภัยโดปิกโลปุสีเบียร์ตาลงดอนผู้ทอดอินเดียลงเรียลงโควิด-19 อไวรัสอสอนสินางลีจีลาซี hmpv อไวรัสเป็นกัจเจริโดนักนังสดปุสีด็อกเตอร์ตุมาหินเป็นปัจจินิปองละเป็นบางโซไวรัสเป็นกัจจิปะจกจีอพันมาร์คซานิตายาร์ละเป็นซาบุนเป็นริกัจจาร์ซัมเอ็ดจีอพันตาปัจจินิปอนทู International Desk Report Public TV Karbi Anglong DGP GP สิงห์พันเอเปเจลซีเจมส์ตุมเป็นอาดุยาหอยเกลัยก็มาพันปินปูราลูกิปัจจอดูนาพุทักเพรังเกมไม่กังนิปอนกิดำตังอาร์ก้อยนิภัยกิทอมาร์นีเอเปเจลซีเจมส์ตุมเป็นมิทังอาเฮมาลงเพรังเกมไม่กังนิปอนเพรังเกมไม่กังนิปอนลงเอเปเจลซีอาไมพูเจมส์ฮันเซเป็นกันิงเจปอนกีการบียังลงอลงเรียลงอาดุยาหอยพุทักเป็นนางอันกัจจาร์โวเป็นสลุกสุดักสิตามิดโลlasi lahai suluk saudara tumon kipa jablong lidet jia phan raikom sai khi mati security ki pipona kinang sot puwa kimang pen district general police of assam mati dgp gp singh phan taralangso gate house along pinpuralu kipa jorda news desk report public tv Karbi Anglong
Sekarang teh pini arni samapor dak media personnel atum hana kero paper break lo. Pen pi dak nitum media long kewang nang ko kalam tela po hello. Pini ada by Kresia por ladak Assam ADGP dak Karbi Anglong wang lo. Lasi alang tumapan itum dak APSLC atum pen President, Secretary, pen Vice President, Office Secretary, the pen Advisor, Chief Advisor, itu mangpo DGP pan pini hadak tara langso nil tumara kitong namlo, da sehala so itong dunan lam si pini nang tumpan kitanji pusi non lamang so press meet, mada so press conference itum pa lo la pen nang tumpan lamang so media hoi pesi ni tung kapachini kangtung, ko PTKA ni tung pajitong dunma la puson lam ban. Kasi aprang si niltum pan ketanang tung pen rada pan apicinin kangtung alam kala po hello niltum pini alang lipan jetong na lam jasmet abangke ladak Karbi Anglong a district arlo jasmet itum Karbi akhai tum kedo kethak pen chenglok akaprek a hoy pina jok itum kedo kethak akisung do la pen itum dak law and order a situation ke hendo la son itum long do Nagaland border hot same border alampen penangan security ke dor de pera jok nitum mungde tum same aprana moi ke dam nang do pesong thak sela pu Nagaland ke dai ta song thak lo hadak same la so border issues pen jok alang tum la Nagaland pen nitum hoy long ke do pen jok hot pen hot la pu son nitum kajarwo la son do complete sela ka do we ka vedaji ing samjin bring do thegi pat nitum Karbi Anglong Autonomous Council District ditum maning samjin pengidu thigje phansi alang li pan jasmet kachu ningridam je phansi ditum pidi chitong namlo lapen jasmet geographical ditu boundaries abang so nitum Karbi Anglong Autonomous Council 10,364 square kilometers hangbong nitum Karbi tum kido karba tum kido ditum malongri ditum malongpat ditum madet lapen ditum hawar ramang so nitum ing samjin mengidu thigje phansi alang li pani tum pini chitong don lo la pen alang li hin ban sami tu pan lam chak nang pilo nil tum memorandum pen alang tum lang puri si nil tum kopi alam the si tok bon ma la bang so alam pen nil tum ladak all party hills leaders conference ahin pen nil tum memorandum ki pitun alam la DGP ko basam sami lang lo por hilo la pen si tum pan lam chak nang pilo nang tum jitu ni tum panang tok matedang pi alam thela ka hogalam lo Lapen itum un ana bangke government of Assam to men same alang tum jitu law and order ahin ben same ladak in samjin beng itu thek dia pan pura alang li hin ben same to man lam chak nan tipi da sin tum ningarong piklo lapen tum chehok piklo alang li pan ni tum jetong dun long lapen ni tum hir jumelo lapen da Karbi Anglong arada hir jumelo businum kroilo adipima lason Assam along ke thenne police galang li hello da sila son apan itum yetong dun long ethan dun long lapen itum makisung lapen ke boy ke do ke tak insecure mane security ka vedet lapuson area kisman dim do lahai ka do ka velan sementu ke cheng pen ke jut an shirhan dun long pe melo itum hadak ghonta adha bag doji itum long pen ke chingwai ka chingki ka do ka ve pen itum chingnek chingni pen si lamang so meeting itum do lo lapen lahin itum lamai hui itum che pachon lo lain tum lam che than se roi lo alang li tan ni tum panar julo nil tum same arjulo lapen chupulo alang li same aning sam jin pen nil tum panang thak pen melo nang than pen melo nang tum Karbi Anglong Karbi akhai tum ke do ke thak la ka do ka ve akisung ave pheri nang ne matha nang ne akisung ke boy do pote ni tum phan same nang than pa ji ta me ni tum mamat dak wang se ni tum dak SP tum do DSP tum do kan ka prek OC tum do ana tum phan same alang hin ba same instruction pc mo pene akisung do prote alang li mathang pen nil dum phanang thira nang itu dun ji posi e dum phan lam chak nang tipi pa melo aposi ni tum ningaro perfect la la hello pini lang tum phan ka chopa lam pen rada phan Karbi Anglong rada phan ka bachani ponji polam thegela hello akar julo te nang tum pana juta la so district along la ke 1950-51 si long lo polam da thandun lo la pen Assam along bangke ba north east along ke ba ne district lo posin to malang li phan thandun long lo la pen itum state ta hangbom posi thandun atipima
ladak article 244A laki 1969 ani kana hosi congress a government a hosi labang so constitution long article 244A ke thapon that's hala so 244A lam thebang kala hello te Karbi Anglong la peninsulas nitum autonomous state sengun pulabang so a provision is it article 244A bangke la silabang so lam mata majer so thano lo lang lipat samelang likelage ko dia bang ekali motenil tu mahin ben mane non marake mang la hello pu la baso la masi amacher so alang lipat da metu pachini po denarong inglong kiri dingsu terangarong arkoi pho rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon lason si arkoi pli arni lakha kretrok nomati constituency ke parlu denarong inglong kiri dingsu terangarong arkoi pho rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon along kachitongpon edon inut penchitong dun si pinap arkoi pho rong kerkar kliponji aphandowan kasilampon aningkan rangason rong rup lapen than thili paklar ponji aphansi pining le thota misenji aphan rong kerkar kliponji aphan duan kasilampon dena rong pen nilituma pherangke arun terang nangkelo berta news 6 report public tv Karbi Anglong